Zašto nam je bitan dnevni horoskop, mesečni ili godišnji horoskop? Znate, oni ljudi koji svako jutro ustanu pa prvo pročitaju dnevni horoskop, onda prema tome idu u novi dan. Ono što je izvesno je da se od rođendana ove, na primjer do rođendana naredne godine, radi solarni horoskop. I to je zapravo naš godišnji horoskop. Kad ste vi rođeni, Vladana? 1. novembra 89. Pa, na primjer, od 1. novembra 2019. do 1. novembra 2020. je vaša astrološka godina. I onda u tom kontekstu gledamo šta se dešava na dan vašeg rođendana, to se zove solarni povratak. I onda, na primjer, ako nisu povoljni aspekti u mestu gde ste rođeni ili gde živite, dočekate rođendan, onda možemo da se igramo pa da pronađemo najadekvatniji grad u cijelom svetu gde ćete vi dočekati rođendan da podržite godinu. Ja, recimo, nekoliko godina unazad, poznajući tu tehniku iz astrologije, odlazim u različite svetske gradove da dočekam rođendan. Ali isto tako, naredno ću verovatno dočekati u Beogradu, ali to su mi dobri aspekti. Tako da to je merodavno. A sad godišnji horoskop se bazira na tranzitima velikih planeta kao što su Saturn, Pluton, Jupiter i shodno tome neke osnovne stvari mogu da se kažu, ali nema nikakve generalizacije. Ne postoji, ne možete svim ovnovima ili svim škorpionima ili bikovima reći istu stvar. Koje su to najčešća pitanja koje vam klijenti postavljaju kada im gledate natalnu kartu? Zavisi od perioda do perioda. Ima faze kada su na ispitu bračni, partnerski, ljubavni odnosi. Ima perioda kada su u pitanju stvari vezane za pokretanje posla, preseljenje u druge države. Takođe postoji jedna jako zanimljiva tehnika, zove se relokacija, gde vi možete zapravo klijentu da predočite na osnovu svetskog horoskopa, natalne karte svake države, i to isto postoji, gde bi njemu, shodno njegovoj natalnoj karti, najbolje bilo za život. Desi se, na primjer, da je neko intuitivno osetio da treba da se preseli na Island ili u Nemačku ili u Ameriku, ali ima i, na primjer, trenutaka kada data zemlja koju klijent ima zamišljenu kao idealnu nije ona koja mu odgovara. Pitali ste me kad sam rođena i ja sam u znaku Škorpija, ali zanima me zbog čega je podznak toliko bitan. Ja sam, recimo, devica i laik sam kad je astrologija u pitanju i izuzetno me nervira to što sam devica, ali mislim da sam krtica, da sve to, da skupljam neke stvari, da mi remeti moju Škorpiju. Kažite mi zašto je podznak bitan? Podznak daje zapravo 80% informacije o našom horoskopu i kada kažemo da je neko, na primjer, u podznaku devica, njegovim horoskopom vlada planeta Merkur, koja je u znaku device u sedištu egzaltaciji. Kakvi su ljudi pod vladavinom planete Merkur? Pre svega izuzetno inteligentni, vispreni, to su najpametniji ljudi u zodijaku. Nije to zbog vas, nego generalno to je tako, ali kada je neko podznak devica, njegov najveći izazov je da se opusti. Njemu se mozak nikada ne gasi i vi sigurno non stop nešto smišljate, a najkritičniji ste zapravo prema sebi. Ono što treba da savladate, ako imate podznak u znaku device, je da ne morate da budete savršeni ni u čemu. Što više nesavršenosti, to bolje po vas, jer vi na taj način se opuštate. Drugo, Venera je u znaku device, u znaku svog pada, a Merkur misli da je Venera najgluplja planeta, jer je kao Venera lenja i tako pasivna i samo bi da bude lepa, da se šminka, da se doteruje, a Merkur bi da bude pametan i onda je stalno prisutan taj sukob da li sam ja ovo dovoljno dobro uradila i šta još ja mogu da budem i bolja i efikasnija. Verovali ili ne, samo 3% ljudi zaista živi pun potencijal natalne karte, a astrolog i jeste tu da klijenta usmeri kako da oživi i da diše punim plućima. Da li se muškarci podjednako interesuju za astrologiju kao i žene? Interesuje se, pre neki dan mi je pisao jedan moj klijent, slatko me nasmeo, pitanje je bilo, izvini, molim te, može da mi kažeš kad sam ono beše rođen. Znači, ne zove se više ni mama ni žena, nego se zove astrolog, ja sva sreće imamo protokol za svakog klijenta, tako da nema šanse da kod mene nestanu podaci, ali klijenti, muškarci najčešće pitaju vezano za posao, ako se pojavi neka situacija da se osnuje firma, da se otputuje negde, da se preseli, prosto česte su konsultacije kod oba pola, oko termina, zakazivanja venčanja. Jer to su neke stvari koje treba gledati. Zašto da se zakazuje venčanje, na primjer, ako nisu povoljni aspekti na nebo, ako je Merkur u tom trenutku retrogradan ili ako je Venera koja jeste signifikator za odnose i bračne odnose pre svega, na primjer, retrogradan, tad se ne venča.